16-30 komada. Ovo je vaš priplod, je tako? Da, to je moj priplod. Dobro. Tako je. Ove godine sam ubacio od sufle par belih golubova. To je ovaj ovdje i? Jeste, i ovo je ovdje. Da probam ukrstiti sa mojim golubovima. Imao sam i ranije od sufle, mi smo mnogo dobri drugari i prijatelji, tako da dobro se pokazao njegovi golubovi. Samo je. Znači sa suflom sam dugogodišnji prijatelj. Ovo su mi posebni boksevi koji su mi ključni golubi. Ja uparim da sam siguran 100% ko je od čega. I prvi put ove godine nisam rasparivao golubove, nisam imao vremena. Malo je preljevo, ali šta da uradim? Možemo i nas zakačiti. Pa dobro. Ovdje mi je poreklo od Pere Šilje. To mi je od 80. godine sam ubacio Pere Šilje golubove i kasnije sam se upoznao sa kumom Acom iz Nove Pazove i od njega su mi ključni golube. Sad imam drugare dosta i u Kraljevu, i u Čačku, i Rakovici imam, tako da sarađujem i sa njima. Tu i u Resniku, dajem i ja golube, daju oni meni, rade iz Mokrog Luga, Lile, Slaviša, da ne nabrajam, Gaga iz Košutnjaka. Dosta ima golubara, da ne pominjem sve, i mene znaju svi, maltene pola Srbije, tako da sarađujem sa svima. Ključni su mi golubi od Daci Mihajlovića i sa njima radim koje god golubu ubacio, ja parim na te golube. Dao mi, da ne zaboravim, dao mi i Duda, 1-3 para, Duda Juković, golubova, tako da sam zadovoljan sa njegovim golubovima. Da ne zaboravim rekao sam Slavišu, da ne zaboravim nekog od Gagi, Košutnjaka, Slaviša iz Kraljeva, Mile iz Kraljeva, Srba iz Čukoveca ima i dosta golubara s kim sarađujem. Tako, Rad i Lile mi svake godine izgledaju po 10-ak mladi, teram, imaju zapažene rezultate sa mladim golubovima, ranije se isto takmičio, tako da to je to što... Ovi boksevi su ovdje od Ace Mihajlovića, kuma iz Nove Pazove. Držao je ovdje priplod od mene i kad je vratio priplod u Pazovu, on je meni ostavio ove boksove, mnogo sam mu zahvalan. Boksi su mnogo dobri i praktični su. Tu mi je isto priplod. Šta da kažem? Imam 2-3 para od golubara, tu u jednog drugara leže za njega, tako da nisu svi maltene moji golube, ali to je to su ti golubi. Imam isto, i ovdje isto nisam rasparivao golubove, prvi put u životu, da ne rasparim golubove, nisam imao vremena, malo se i lenj bio, nisam ni čistio, tako da to je to. Golubarstvom se bavim od rane mladosti. Član sam postao od 1965. godine i do današnjeg dana osvajao sam mnogobrojna priznanja. 10 puta sam bio prvak društva i osvajač 2 pehara u trajnom vlasništvu. Osvojio sam 9 zlatnih harti. Nekoliko puta sam bio prvak opštine i višestruki učesnik saveznih takmičenja. Osnivao sam opštine Rakovica, opštinske zajednice Rakovica i njen sam član do današnjeg dana. Golubarsko društvo GSS 10. Asovi Resnika osnovano je 2006. godine kao GSS 43. Da bi 2012. godine vratili smo 10. društvo GSS kao sinonim golubarstva u Resniku. Od osnivanja do današnjih dana
brojimo oko 20-ak članova koji su aktivni i kao takmičari i kao sudije. U ovoj 2014. godini, pored teških vremenskih uslova, uspeli smo da napravimo 17 rezultata i da ovu godinu proglasimo za najbolju od kada golubarstvo postoji u Resniku. Imamo 13 saveznih rezultata, jedan memorijal Čavin kup i 3 društvena rezultata. Osvojene su i 2 šampionske kategorije i 1 prva kategorija. Ekipni smo pobednici opštinske zajednice i to 3. put za redom. Za region Beograda smo imali 5 takmičara i nezvanično smo 4. društvo po rezultatima za region ove godine. Naši takmičari su 4. godinu za redom prvaci opštine. Ovogodišnji prvak je Marković Milija Lole, napravio je 13 sati i 12 minuta i ujedno je i najbolji rezultat opštinske zajednice od osnivanja. A njegov golub Teker Duz je leteo 14.30 i ima najveću dužinu ikad ostvarenu na opštini. Šta reći na sve ovo? Rekordi su tu da se obaraju, a mi ćemo se truditi da to budemo baš mi, članovi 10. društva. Na kraju pozdrav svim golubarima i savezima, želimo im vedro nebo i dug let. Svakog goluba boksiram, da jede posebno i vraća ga ponovo dole u ovaj donji boks. Posle ishrane. Posle ishrane, da piju vodu i vitamine što daje. Tako da, znači svaki golub pojedinačno jede koliko mu ja dam. Da li je kašičica ili 2 ili 3, nije bitno, ako je mršaviji, slabiji, ja mu povećam, ako je deblji, ja mu smanjim i svaki dan pipam goluba kako izgleda. I to bi je donio rezultate. Ja mislim da ne postoji bolje od ovoga što sad ja radim. Znači svaki golub pojede koliko mu daš, nema da ne pojede više kukuruza ili uljane repice ili bilo čega, cukret ili bilo šta. Znači iz ovoga teram goluboj, tu mi je dole, ne može da se vidi start mašina, odavde pokažem komisiji, stavim start mašinu, znači sve ko suza ispod. To su mi matori terači koji su po 2, 3, 4 godine stari, nisam tero. Za ove godine što napravio 4 rezultata, znači svi su mi tu golubovi, nisam izgubio nijednog goluba, od tih što sam tero. A ovdje mi je dalje mladi godišnja, od ove godine, imam tamo na kraju nisterani. Ali su mi ključni golubi, ovi ovdje matori. Ovo su mladi, da. To su mladi juniori od ove godine, jedni i drugi. I ovi tamo i ovi ovdje. Ovo su članovi vašeg društva. Ovo su članovi našeg društva, sve imamo jednog člana koji je iz SS-a, ali su dobri drugari i prijatelji, tako da neki išli da dođu da stignu, radi i tako. Tako da ovo što svima tu, pa će uvijek čas da bude više. Ovako vidimo sijalice gore upaljena. Da li to polako uvodite golubove u mrak? Ja ne pali nikad sjelice u mrak, meni si lasu prije mraka, ali nek se navikavaju tamo. I za mrak, nek navikaju, nemam neke reflektore. To kod mog drugara Bileta, da ovdje on ima velike reflektore, kod njega se lazi isto u mrak, golubi. Tako da... A jeste, napravio čovjek dole ekstra uslov i ja nemam, meni bez sjelice se lazi. Ovo sam stavio sjelicu, pošto sedimo dole ispred tu. Drugari, skupljamo se i uveče ostanemo pa malo piockamo i pričamo golubarske priče. A umeđu vremenu neki golub stiđe kod nas? Jeste, neki golub stiđe po mraku, šta mu radi. To je to. Šta kažem? Znači evo još drugara vaši koji pristižu. Evo još drugara moji prijatelja stižu, malo su zakasnili, ali moji veliki prijatelji rade iz Mokrovog luga i Lila iz Velikog Mokrovog luga. Koji mi alkiraju uvijek mlade i sa njima se takmiče sa juniorima. Znači da su dobri mladi, da? Da su dobri. To jeste. A kao seniori? A kao seniori? I kao seniori, ali kao juniori su baš se pokazali dobro. Eros. A imaju i kao seniori. Lila tu mi je Šeško leteo 12 sati i 15 minuta dobro. Ali si išao prvi, pa je dobio nulu, ali je ispravan bio. A sad mu radi. A Tekir? A Tekir radio, to je leteo 12, sad je slagao, posle toga, 12 i tako da. I
rade to. To su mi drugari alkirali. Znači sve u svemu društvo je dobro. Društvo je dobro, družite se. Mi se družimo, idemo mi kod njih, sa svima se druže, svima smo dobri, prijatelji, čak ću da vidimo da se dogovorimo neki put da se pobratimo, dok smo mi malo stariji tu. Kako ja kažem, bez drugarstva nema golubarstva. Tako je. Mora da... A nikad nije bilo. Mora da se svi Mi da se družimo, ja pogotovo idem svuda. ima golubara, Evo jednog originalnog načina da se pokaže prvak i vreme. Ovo je vaše čitavo. Tako? Sad smo zajedno. Ajde. Jesi neko? Ajde, zajedno. Hvala. Malo da se... Opa! Pozdravio bih Tomislava Prtljelića, člana veća, koji je pomogao mnogo Golubarskom savezu, opštinskom savezu Rakovica, kako u prostorijama, tako i u podršci i u svemu. Pozvao bih ga da dođe i da mu uručimo zahvalnicu za to. A sada, ovi ovdje pekari koji će večeras biti dodeljeni ispred opštine Rakovica, ne bi bili tu i ne bi bili ovako veliki da nije našeg predsjednika opštine Rakovica, Vladana Kocića. Moram da dodam da je on prvi predsjednik opštine koji je pomogao opštinski savez odgajivača golubova Rakovica i pozvao bi ga da dođe i da mu uručimo plaketu. Predsjednik bih htio da se obrati gostima. Dragi moji Rakovčani, hvala na ukazanom priznanju. Drago mi je što mogu da vas pozdravim, što vas ima ovoliko, nisam ni znao da ovoliko golubara ima u Rakovici. Koliko čujem, slavite 39 godina ove godine, to je samo godinu dana manje od opštine Rakovica i čestitam vam na tome. Znači da imate dugu tradiciju, nadam se da je pred vama još dugo uspešnih godina i da ćete ime Rakovice pronositi širom zemlje i inostranstvu. Hvala vam još jednom. Hvala vam, predsjedniče. Pozdravio bi članove Srb saveza i SS saveza koji ima ovdje. Pozdravio bi osoblje i vlasnicu restorana Kristal i dao bi reč mom sekretaru Dušanu Davidoviću. Dobro večer, ja sam Dušan Davidović, član 192. Rakovica mnogi me znaju, a mnogi me večeras prvi put vide. Uglavnom zovu me Dule ili Dule Krzal, to je od skora. Pre nego što počnemo, ja bih hteo da imamo 1 minut ćutanja. Ove godine izgubili smo našeg člana opštinskog saveza, a to je drugar Živković Zoran, pa bih vas zamolio da ustanemo i da odamo minut ćutanja. Slavonu. Mi krećemo dalje. Večeras ćemo krenuti od 9. društva.
Zamolio bih predsjednika takmičarskog odbora i njihovog društva da dođe i da podeli pen. Sale, sam na tebe, nisi mene. Dobro večer svima prisutnim. Smo imali Živković i umro. Tragičnu smrću, ali pričamo o nešto. Imamo ove godine tri rezultata na nivou društva. To su idemo od trećeg mesta, Zlatić Milorad treće mesto, društveno seniori 7.49. Golub Letač 8.15, Mavijanka 8.15 i Mavijan Duz 10.25. Ne. To je moja malenka. Drugo mjesto, Ivanović Miodrag sa rezultatom 7.50 i 30 sekundi. Miodrag ima i letače 10.05, 10.30, a ne, 10.35, to je najbolje. Bravo. I sada moramo da naš Zoran Živković, naš predsjednik društva Zoran Živković, njegov najbolji prijatelj će preuzeti njegovo priznanje i društva napravio je 10.37 kao prvoplasirani ove godine. Zoran Živković ima i letače 11.33, Mavijan Špicasti. Mavijan Špicasti 11.25, Mavijan Duz 10.15, Mavijan Duz 10.00, Mavijan Kašarenokrila 9.55. Ujedno, Zoran Živković je dobio i zlatnu alpu sa rezultatom 11.37. Pozdravljam devetog društva. Naša opština ima 4 društva, 9. društvo je bilo prvo, sljedeće društvo je 10. društvo. Pošto sam ja malo glasniji, oni su me zamolili da ja pročitam njihove nagrade i da pozivam takmičare koji su napravili rezultate ove godine. 4. mesto osvojio je Radojković Milan sa rezultatom 7 sati 39 minuta i 24 sekunde. Milan ima jednog vanrednog letača, a to je Mavijan Duz sa alkom 52.09. Čestitamo. Treće mesto osvojio je Denčić Petar sa prosekom leta jata 7 sati 43 minuta. On ima vanrednog letača Mavijana Duz 8 sati 16 minuta. Mavijan Duz 8 sati 43 minuta, Mavijan Duz 8 sati 53 minuta i Arap 8 sati 56 minuta. Evo čestitam. Drugo mesto osvojio je Milovanović Zoran sa prosekom leta jata od 8 sati 39 minuta i 8 sekundi. Zoran ima šampion
šampiona letača Mavijana Duz na 10 sati i 1 minut. As letača Mavijana Duz na 12 sati i 28 minuta. As letača Mavijana Duz 13 sati i 5 minuta. I zlatnu alku dobija Mavijan Duz sa prosekom leta od 13 sati i 5 minuta. Zoki, čestitam. Pre nego što pozovem i najavim prvaka 10. društva, zamolio bi orkestar jedan tuš. Orkestar, hvala, ja pozivam Marković Miliju. Milija je napravio 10 sati, dobro, ovo ćemo polako, 10 sati i 18 minuta. Lole, čestitam. Lole ima vanrednog letača Tekira Duz na 9 sati i 1 minut. Mavijana Duz 10 sati i 1 minut. Tekir Duz 10 sati i 1 minut. Mavijan Duz 11 sati i 1 minut. Mavijan Duz 11 sati i 1 minut. I Mavijan Duz 10 sati i 43 minuta. Čestitam. Također Lole dobija i prelazni pekar ove godine. Ništa, 10. društvo je završilo. Ja bih zamolio predstavnike 22. društva da dođu i da podele svoje nagrade. Za 22. Memorijal Tomislav Okanović Kujta. Prvo mjesto Radoje Slobodan. Prosek leta i apta 7 časova i 28 minuta. Za klub društva prvo mjesto Ugrinjić Saša, prosjek leta i jata 10 časova, 39 minuta, 40 sekundi. Mavijan Duz, let 13.20, Mavijan Zeleni, let 12.50, Mavijan Duz, let 9.17, Mavijan Kašpic, let 8.55, Mavijan Kašpic, let 8.55. Bravo sam. Juniori 2014. Treće mjesto Milovanović Milan. Drugo mjesto Radojević Slobodan. Prosjek leta i jata 6 časova, 15 minuta, 48 sekundi. Juniori 2014. Treće mjesto Milovanović Milan, prosjek leta i jata 7 časova, 12 minuta i 24 sekunde. Golubovi letači i Dičiša na Nokilo, let 9.34, Mavijan Četuz, let 9.22. Drugo mjesto Ugrinjić Saša, prosjek leta i jata 7 časova, 27 minuta, 36 sekundi. Mavijan Četuz, let 9.30, Mavijan Četuz, let 8.15, Šičan Četuz, let 7.18. Bravo sam. I prvo mjesto u juniorima 2014. Petrovski Slađan.
sekundi. Marijan Češarenopilo 12.6, Tekirče Tuz 11.3, Tekirče Tuz 8.23, Tekirče Tuz 7.06. Zlatna Alka, Marijan Češareno, let 12.6 minuta. Kao znači. I za seniore 2014-22 društvo, četvrto mjesto Jezdić Rinko, prosjek leta jata 7 časova, 32 minuta, 30 sekundi. Damjanka Špic 9.56, Damjanka Tuz 9.34. Treće mjesto Zlatanović Ilija, prosjek leta jata 8 časova 11 minuta. Tekir Tuz 9.30, Fabijan Tuz 8.51, Tekir Špic 8.50. Čestite ovo. Drugo mjesto Ugrić Saša, prosjek leta jata 10 časova 20 minuta. Znači, Marijan Tuz 6.20.65, Marijanka Tuz 12.12, Marijan Zeleni 10.10, Tekir Tuz 9.20, 9.15. Ćao sam. Prvo mjesto društvo za seniore za 2014. Milovanović Milan, prosjek leta jata 10 časova, 51 minut, 30 Marijanka Tuz 13.53, ona je ujedno Zlatna Alka za 2014. Tekir Tuz let 13.41, Marijan Tuz let 13.39, Marijan Tuz let 10.51, Marijan Špic 8.03. Bravo! Ti vodi, mama. Vodi me kroz sad. I šampion družine za 2014. godinu Milovanović Milan, juniori, seniori 9 časova, 1 minut i 44 sekundi. Ostalo je još 192. društvo, ali ono će malo da sačekam, zato što mi ovdje imamo i neke ljude kojima treba da se zahvalimo. Koji su bili dobri radnici, pa bih ja pozvao kao prvog Marković Miliju ili Loleta da dobije zahvalicu za dugogodišnji rad što bi sa višim savezima u našem opštinskom savezu. Lola i hvala. Izvolite.
naš opštinski savez i sada nam pomaže, a to je Bogdan Petrović ili Šumadinac. Bogdane, hvala ti i nadam se da ćeš nam i dalje pomagati. Čestitam, hvala ti. Također, opštinski savez želi da se zahvali i našem blagajniku, a to je Bane Fajić iz 9. društva. Bane, izvoli. Izvoli. A sada ćemo malo drugačije. Vi znate da među nama ima ljudi različitih profila. Vozača, komercijalista, pravnika, ali ima i lekara. Mi smo svi ljudi i ponekad se razbolimo. Ali među nama se nalazi nekom ko nam svesrdno pomaže i bezrezervno uvek hoće da nas primi na svojoj klinici. Pored nas je doktorka Antić Svetlana i ja je pozivam da je damo zahvalnicu za njen rad. Hvala ti veliko. Ali ja... Ja se izvinjavam Svetlana, ja bih te zamolio da ostaneš ovde pored, zajedno sa ćerkom. Kaže se da uspešan muškarac ne može bez uspešne žene. A među nama se nalazi još jedan čovjek, član našeg 192. društva, koji je ove godine napravio 2 rezultata, ujedno je i šampion društva. Ja pozivam Antića Andriju da mu dam pekar, da osvojimo prvo mjesto, jer gospođa Svetlana je ujedno i njegova supruga, tako da oni zajedno nam pomažu. Hvala im. Izvoli Andrija, ovo je za prvo mjesto. Evo. Čekaj rezultat. Pošto je nastala konfuzija, ja nisam stigao da pročitam rezultat, ja se izvinjavam. Znači, društveno juniori, Andrej je osvojio 6 sati i 47 minuta. Andrej, izvoli. Ali Andrija će morati da se šeta ponovo, šta da mu radi, brzo si ceo. Andrija je osvojio i prvo mesto, Barka na 11 sati i 55 minuta i Mamijan Kuduz na 11 sati i 55 minuta, pardon, i Mamijanku Silverku na 13 sati i 30 minuta. Ujedno Mamijanka je osvojila i zlatnu alku, tako da mu čestitamo. Ovo je pekar za prvo mjesto i Andrija dobija i prelazni pekar našeg društva. Samo malo Andrija, ajde ostavi onda pekare pa dođi ponovo. Pošto si prvak i za junior i za seniore, Andrija dobije i pekar za šampiona društva sa prosekom leta jahta od 6 sati, sa prosekom od 8 sati i 57 minuta. Izvolim. Najbolji ovde. Pre nego što
počnemo, ja zaboravim, ja muziku ovde rezervisto da mi najavljuje prva mesta, a ja zaboravim na nju. Izvinjavam se, ali sada ćemo. Pre nego što krenemo, da čitamo postignute rezultate za opštinski savez, ja bih hteo da vam pročitam, pošto smo imali dosta uspeha na višim savezima, a to je na takmičenju za Beograd i za Srbiju. U 10. društvu bila su 4 takmičara koja su napravili rezultate, znači, za više saveza. Radojkov i Slobodan za Beograd ima 9 sati 14 minuta, za Srbiju ima 11 sati 29 minuta i ujedno ima šampionsku kategoriju. Glazeni Zoran za Beograd je napravio 9 sati i 38 minuta. Marković Milija za Beograd napravio je 8 sati 48 minuta i za Srbiju ima 9 sati i 21 minut. Milija ili Lole ima prvu kategoriju. Nedeljković Zlatibor za Beograd ima 9 sati, a za Srbiju ima 10 sati i 5 minuta. I on ima šampionsku kategoriju. Čestitam. U 22. društvu za Beograd Saša Ugrinić, predsjednik našeg opštinskog saveza, napravio je 9 sati i 40 minuta. Za Beograd Milan Milovanović napravio je 11 sati i 5 minuta. Iz njihovog društva za Srbiju Zlatanović Ilija napravio je 10 sati i 3 minuta. Čestitam. U 192. društvu bila su 2 takmičara koja su napravili rezultat. To je Dušan Davidović ili Dule Krzal sa 10 sati i 3 minuta i Antić Andrija sa 11 sati i 8 minuta. Ja se izvinjavam, pošto u 10. društvu nisam pročitao Stojanović Željka, a Željko je napravio 9 sati i 38 minuta za Beograd. Toliko o našim postignutim rezultatima za više saveze, a mi da krenemo sada na ovaj naš opštinski. Ja bih zamolio predsjednika takmičarske Loleta da dođe da mi pomogne. Naš opštinski savez organizovao je organizovao je kup opštine. U kupu opštine bilo su postignuta 2 rezultata. Drugo mesto osvojio je Davidović Dušan sa rezultatom od 7 sati i 18 minuta. Ja imam Matijana Duz na 8 sati 27 minuta, Karodijanku na 8 sati 10 minuta i Tekeku Špicarsku na 8 sati 46 minuta. Hvala Ove! Prvo mesto osvojio je Zlatanović Ilija sa 7 sati, 18 minuta i 48 sekundi. Pobedio ga je za 20 sekundi, čestitam.
Ove godine za opštinski savez seniorsko takmičenje bilo je 12 postignutih rezultata. 12. mesto osvojio je Živković Zoran sa prosekom leta jata od 8 sati i 14 minuta. Onda imate Kira Tuz na 8 sati i 19 minuta. Marijan Kuduz na 8 sati i 19 minuta. Marijan Kuduz na 8 sati i 55 minuta i Marijan Kuduz na 8 sati i 8 minuta. Izvolite. Jeste. Jedanaesto mesto osvojio je Milovanović Milan sa prosekom leta jata od 8 sati i 28 minuta. Milan ima Marijana Šarenokrilog na 8 sati i 32 minuta i Marijana Duz na 10 sati i 36 minuta. Deseto mesto osvojio je Spasojević Dejan iz Rušnja sa prosekom leta jata od 8 sati i 39 minuta. Dejan ima Šešku na 8 sati i 55 minuta. Marijan Kuduz na 12 sati i 10 minuta. Deveto mesto osvojio je Stojanović Željko iz Resnika sa 8 sati 39 minuta i 24 sekunde. Željko ima Tekirku Duz na 9 sati i 20 minuta. Marijana Duz na 9 sati i 26 minuta. Marijan Kuduz na 8 sati i 43 minuta i Tekirku Duz na 8 sati i 38 minuta. Osmo mesto sa 9 sati i 24 minuta osvojio je Dule Kazal. Dule ima Marijana Duz na 11 sati i 5 minuta. Marijana Duz na 9 sati i 25 minuta. Tekirko Špica su na 9 sati i 25 minuta i Tekirko Koškicu na 9 sati i 54 minuta. Hvala. Sedmo mesto osvojio je Ugrivić Saša iz Kneževca sa prosekom leta jata od 9 sati i 32 minuta. Saša ima Marijana Duz na 9 sati i 20 minuta. Marijana Duz na 10 sati i 5 minuta. Marijana Špicastog na 10 sati i 10 minuta i Marijana Zelenog na 10 sati i 32 minuta. Sale čestitam. Pazi, moram da vam obećam nešto od ove godine. Bio sam neozbiljan što se tiče takmičenja, ali pošto sam čuo neke prozivke tamo ovamo, čak me moj jedan veoma dobar prijatelj Milan Čegar nešto prozivao, ja mu obećavam njega da ću da pobedim sljedeće godine, a ne samo njega, pošto on obeća da će sve ostale velike šampione da pobedi, znači ako ja pobedim njega, pobedio sam sve, bit ću najbolji za godine, vidimo se.
su, ostalo je prvih 5 mesta. 6, pardon, ovo nas ima. Ali pošto smo već dosta dugo čitali ovo i čini mi se da je postalo malo monotono, ja bih zamolio muziku, jedno kratko kolo od 2-3 minuta, malo da se opustimo. Pa ćemo onda da nastavimo dalje. Nastavimo tamo gdje smo stali, nadam se da smo se malo opustili, pa da krenemo od 6. mjesta. Nedeljković Zlatibor iz Resnika osvojio je 9 sati, 42 minuta i 20 sekundi. Čestitam. Zlatibor ima Mavijan Kunduz na 8 sati. Mavijan Kunduz na 11 sati i 40 minuta. Mavijan Kunduz na 8 sati i 36 minuta. Mavijan Kunduz na 9 sati i 15 minuta. Teke Košpikasto na 8 sati i 36 minuta. I Mavijan Kunduz na 12 sati i 7 minuta. Čestitam. Idemo 5. mjesto. 5. mjesto osvojen je Matis Dejan iz Resnika sa 9 sati i 45 minuta. Dejan je čestitam. Dejan ima Mavijana Duz na 8 sati. Mavijana Duz na 9 sati i 50 minuta. Barka na 10 sati i 55 minuta, Tekira Špicastog na 9 sati i 5 minuta i Tekira Duz na 10 sati i 55 minuta. Čestitam Dejan. Četvrto mjesto osvojio je Zlatanović Ilija iz Železnika. Ilija ima prosjek leta Jakov od 10 sati i 1 minuta. Ilija ima Mavijana Duz na 12 sati i 59 minuta. Tekira Duz na 10 sati i 27 minuta. Mavijan Duz na 8 sati i 43 minuta. Tekira Pitkošpitog na 8 sati i 39 minuta. Mavijan Duz na 9 sati i 42 minuta. I Tekira Duz na 9 sati i 40 minuta. Čestitam. Idemo sa 3. mjestom, molim jedan duš. Treće mjesto osvojio Radojković Slobodan iz Resnika. Slobodan ima prosjek leta Jaka od 10 sati i 22 minuta. Čestitam. On ima Tekin Duz na 12 sati i 31 minut. Marijana Duz na 13 sati i 18 minuta. Marijana Levoškicog na 10 sati i Marijan Kuduz na 8 sati i 7 minuta. Čestitam.
Hajde, Veljko. Za drugo mjesto opet bi zamolio Tuš. Drugo mjesto na našem Omskom savezu osvojio Jovanović Miodrag iz Resnika sa prosjeka mjesta Janka u 10 sati i 27 minuta. On ima Marijan Kuduz na 8 sati i 40 minuta. Tekir Bušivasku na 10 sati i 21 minut. Marijan Kuduz na 10 sati i 42 minuta. Marijan Bušarenopiru na 10 sati i 7 minuta. I Tekir Bušvicastu na 12 sati i 25 minuta. Čestitam. Što pozovem prvaka opštine ove godine. Ja bih zamolio muziku da počne sa pesmom koju sam zatražio da počne sa sviđa. Ajde, od prvog društva. Da, ima babu i prvak opštinskog saveza je Marković Milija sa 13 sati i 12 minuta. Ovo je njegova pesma. Ovo je čestitam svaka ti čast. Samo moment da pročitamo golubovi koji su leteli i osvojili ovaj rezultat. Marijan Dus 13 sati, Marijan Dus 12 sati 55 minuta, Tekir Dus 12 sati 50 minuta, Tekir Dus 14 sati 30 minuta, Tekir Dus 12 sati 45 minuta i Tekir Dus 14 sati i 30 minuta. Zlatnu Alpu osvojio je Tekir Dus. Lole, izvoli. Ne vidim se. Prvo da dodeliš, valjda tako. Prvo da dodeliš. Ove godine ekipni prvak našeg opštinskog saveza bilo je 10. društvo. Ja pozivam Marković Miliju, Radojković Slobodana i Matić Dejana da dođu i da preuzmu pekar ekipnog prvaka. Čestitam. Evo imam... Sad si mi opravio, sad ću vište. Znači, ove godine 10. društvo je 4. put ekipni prvak opštine. Čestitamo. Ja bih zamolio prvih 6 takmičara da dođu ovdje i ne naprave grupnu sliku. Sa pekarnim. Sa pekarnim, sa pekarnim. Zove ruka, a? Ajdemo, momci! Nemo se stidjeti sad kad smo prvi rezultat, brate.
Još jedno. Pa ne moraš, Naravno će može šuga tako. Moram je prednja tebe. Ali ga bude vuru. Ja mislim da je to njegovo. To je to. To je to. Mi smo ovime završili podelu